Abandi bakandida bitezwe gutanga kandidatire zabo muri ibi byumweru bibiri barimo nka Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda n'umukandida wigenga Diane Rwigara wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu mitwe ya politike irenga gato 10 yemewe mu Rwanda, FPR Inkotanyi n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niyo mashyaka kugeza ubu yavuze ko azagira abakandida perezida muri ayo matora. Ayandi arimo asanzwe azwi cyane nka PSD na PL yamaze kwemeza ko azashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi nyakubahwa perezida Paul Kagame. Nyakubahwa Paul Kagame w'imyaka 66 y'amavuko agiye kwiyamamariza manda ye ya 4 nk'umukuru w'igihugu. Kuri manda 3 zabanje yatorwaga ku majwi ari hejuru ya 90%, kandi bamwe babona ko n'uyu mwaka ibizava mu matora bishobora kudatandukana cyane n'ayabanje.